Alaikum salam watukufu. Enuru ya mama hangu kuhangu itizimie wemgu jalla waiza nibenje mazo manziza enuru ya mama hangu kuhangu itizimie kamombo muhamungu asubuhi na jioni ubarikie mamangu zaheri ulimwenguni ngamombo Mungu asubuhi na jioni ubarikie mamangu zaheri ulimwenguni bebo ya dunia bebo ya akhira bebo ya dunia Namstamili mna hindurishe mbabile jimbo hilo lahe mwana nyasi sultani bayo wawasu ya murangu wa nama samaha mdu na tahe raili mama na muo mwanze raili ejafa ba mama inu nema samaha mdu na tahe raili mama na muo mwanze raili ejafa ba mama inu nema sikosera dia hae bakia makujafuka nampartage manama maraba menji nampartage zitu wangu Haji Mali na mtao mpira leo banga sina suje nambaki huni bakia makujafuka msihemi duni hae hadi huita nae bebo ya dunia bebo ya akhira bebo ya dunia bebo ya akhira ni mama woikadeziwa tena woikarujiwa mama mndu mfaria mahadisi ya jibiwa Allahu Akbar. mama woikadeziwa tena woikarujiwa mama mndu mfaria mahadisi ya jibiwa domjibu hawelevu tima hiyo yomliza Alaikum salam watukufu. Mrendea rungo zendo ya jibiwa domjibu hawelevu tima hiyo yomliza utonazo mrendea rungo zendo ya jibiwa bebo ya dunia bebo ya akhira bebo ya dunia bebo ya akhira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي وناما وتكوفو مايسيلامو وكومور wazazahangu na wazewahangu watukufika nyuni dunga heki kawaida ya heze mada zahangu haruma zenzi ya zahe zenyidozin gamu mtosoni ni msalimuni hezentosa za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halaninga mtsauswa mama nanga mjoka usko alewe inu
amateur wa hefutu wasango harma zenyido shamimi ngamina zatenda hizo pios kwa leo benge mi uyanza shatitsa wansi lazize haukaya ngasina mada ikao mada yongi wana actualite makati yanu ikao wandu wenji watafunya ole suala hilo ngalitao wino mwinji ngalitomare lijuso wa komori wansi pia haukaya yo kawaida madaha mada hiyo ijuso wa komori waima huu tsiransi bangu ntsilazize ni jusele jie masihu yanuayo ili nirongwe mbabi harumale suala linu ikao ilondele suala walo chela nanga jeban shanga mjoko na revelation zinji yani ngamina ndongozi nji njoko zamba banuleo ikao yotside kikawaida hangu shangyo wajibu na mbeze ndongo hizo ili nitowo shuhuda harumo wa komori hizo ni juao na tsuparo tsa hanende hule harumwe suje hamada inu haukaema katemenji wa komorisi hamba ukaya hizo ndongo za prive shoba hanu za jabanu ngyo wajibu ni jobangwe ni hunu ni zambe ni togo shuhuda ni tsikensi na ndongo hamadizo sazinu leo zijanga zendono jana mnendwa jina maudu zijordi zija juma zinu ijamba ngabora kaujua ratsu mambiani hauzatsu julihani hanu wa komori rahunda shauri sonti pia ebenge hada na mtauso wa maha makalma njoko ya tekeleza banu ya makalma kawaida yohamba shanga mjoka wa komori karjano zevu okaya rambilane pia shale suala la jalin la hema na mshwa hatu ikawo londe la nehansi banu mfunga ikawo riono ngasina nsuzo azabanu hende hafanya dola ya hahe na mwanamsha hamanda wa shilarenyo ngwa nshoma ori desu ale loli juso wa komori wansi pia hatari wanwe maulama wajua wenda atomjini iho harumale suala linu na wasaya mafundi walo harumazenyi do zinu warongo wao sika en observation sika udunga sika huishia sika attentif sisana njire sezise ni tsinjie jama suala menji jayanu yako jabanu yatafunywa wekao mikanzania birle haku shatsono kange joka yo error hofungwami ekanja njale suala linu na hamba rajuzana rarudira onda ele shawringilo ndaba anda zinuanu wafanyao haungilo malahundwa jina ilondele suala la nehansi banu nombo mnyezi mguni sikena usiu haukalo la uheza usiu hezi jirio zoto bianziro shanga mombo mnyezi mguni kemakin haukenu mesaji ikaonga mwanzoni bitse haruma hawa ya msomano na mrekebeshano shawa jau rirengezo humenye hao hususan luana ashwahatu luana ya ngasi de communauté kaole oyinu su alahamada linu ngalijirio shabanu linubo za haja da bandrambe se wanzo ajuse shehitwa waonokaba nunga sans danger ebenge handa ninga mrendo am tendenza hizo so ama hizo njo kwamba ban leo halafu wakatulani nje harmwe sujet mwambie ni bwa komori kale swala linu ngandreni mndungu jobanu hambezo ya fikirio ngabo wamba okaya ngabo mafundi warongwao nai ngabo wamba okaya ngabo andikao ibide mwanamshola ya tsirongozo halila ngabo ndongozi njizila yao shakabla rahane jakati njia harumaye madainu swafina mwelezani mwadoju wanezi jiriyo rahamto uzijua zijoko janziro rumbo mnyezi mguzi tije shaijo mkinishiha ho wakati nezi jiriyo zire mebalera hana zinraona leo mgunar hifadhi handalinga mtende nijilie mbabahe mwana woi na mzazahe hautsangamanyi habadzimano wa komori rikebwadzimanao hesubira ya Mungu riwambie ukaya kabati manadamu joko shindafanye zo Mwenyezi Mungu ikao kajazipanga shanga bo wandu ikao wokusudia wafanye ndongo warihewo silamu wadwamba zilandi zo mgwanzao ebenge mimi harumweza ajiri pia holi hondo heliro nao wandu ikao ngo accentuer yo sujet yin tihanzi ya yo kabwabu heshawiri wandu washinde wa récupérer mwana hezi jirio tihanzi ya usutene wanu wa mzaye kao sonti pia jojo alijimete a la place ya wandu hamanda wala jaboko ngabo famirunda oni mikiso hamanda ila nsidi wazo kanga se harma situation ya nsikao ngabo ndongozi njizi jirao fami hosoni rala hujari wono mana ya zingaro vuvuni
ye famiahe wakaurongwa bala wende hata wende ufanya krizi hasibabu weshelezo nda aimana karitujwa ma aimana ngemrindini karitujwa ma fahadi ngemrindini karitujwa ma faina ngemrindini karina ushindo wazezunda o wanadamu wa ulaya kujambo walona mu wafanya pleziri za hao wajendele yao yabo handani ndo tsahani makinishi wazaya emana woi ni juao kaya kabati ndongo nziro ukaya mba ukaya keruona ando hano kando shatanzanu ambie ukaya si wanauma hao wananyao ngasi uharuma umuhima unusonsi pia tena ngari hanyisa usikitifunu wajiri haukaya emana mshwa hatuola hajojo kamrumshe wa mwana mzima mkomori hajojo kabanule wainu hazawana na mwana mkomori jabo kongar joka familia ngio na famizi nji ikao ketatsopo hafunga shala dhima ngona malahundwa jina ebenge yabo handani insi furaha walangara nzoru wanike swibra mimi mahususu ni wambie ukaya na wake makini ba yetu amayamkana mukaisa ye mwana ola kajolwaya ya hafara joka yange hamadu ananya sirto jwangar fanya ujoka wasa ngarjonana nao kiyama shema nange haruma pratiki za ndongwe kao zilaani wanusila muahatu shaho lihonde zensiri enshio wa uhalalisha rangu 2013 uwanrualo haruma ulayinu pia wakabila itoka yonsi waniko ruhusa wajiloole wanruasheha wanruashe yebenge so sikitifuli uo dabo yakaya uti malezi ya shikomor ulaka uti haruma edini ya shikomor shabanu ngabo wanruandwa jine kao ngwa jojo urona mabanu ngasi wajufu mobo dizambao amjomnikani mpano wa Komori lini tulize wazema na woi ukanganzonzi ya jainuri bire hata yemana ya nasuhilwa yare jei hundunia nekende kature jei shamrati fea hamu haukaya yekarifu yaboti dabor jorengeza ngamjoka lo shida lo judi haukeya zayanza onendo shamanzo na bemzaza hatu na mbaba hatu mahususu mzaze heli naona ukaya umuwama na nguharuma mzaze niwambie ukaya nastahamilie yasubirie bangarombo Mwenyezi Mungu biidhnillahi yaone njema rasiraye yake makini yake haruma zedua babanu ngabo wakahule zetwabia tsinda zinu wizo shanga sina nayasi wakahule haruma nsinu ngabo wandura nguko morado vumbula ukawa ja Faransa ngwasukao wadungu wandu kwatujula ngondabi wandu alhamdulillah heze dua wende hataba warejei waja walola Komori wafanya zemila zinu ngwaona nruashe wazamo mijini alhamdulillah wawandika watangaboraja hunu rado uzisi wawo ratu parona mbamahana ebenge nganzomru yake makini haukekari puse zenongoze ndenai ziwasuli hari madaraja ya ujiua haundongozi ndwa jina yabwesa yotsi daborjoka ushinda recupere zilaranzao ebenge bomzaze bombaba bofami bomji boakomori rongo hamada zinu ngarjodozi wona nezoti zozaombea shanga nzao manadamu ya juwe ukaya izo mikala umwambiani banuka ho ustarabu wajaya watsambalia ratsa uzari jerienshi harumati hamada sinura sirowana ngabondongwe kao haba hatimbi wana hatu ngwajodo influencer harumatwa bien na mwendo ikao sisi wasisi ndora dhumania kujoamba mzaze ya jelezando ukaya mwana ulaharo haranguma hamitsanu yehende haba hatimbi hahundu harejezwaho masiwanie mzaze yabwe manaka ujilelea harumwa maso na wanadamu ikao ye martaba kajakande hatu izo sirilo ulararangu ngaritsingo tabia izo ho wana hatu no wanrwa wa frekanteo fakefa situation ya mayoti ikao sonti pia kabati mrutsuo na zenongozi lo mayoti rilona wana hata wadona masheti na makupukupu na ndini watingozi ya ndunzwaniwo honzianiwe wangwezi itwa werengamali yabo situation amada ila nganzo wandu watu adie aibidiri binenda kabla rahane jam developean mjomambianuka harumoma hawaziwi zili wa 22 en 2022 le 31 décembre ze mariage zafanyisha hunu zaho wanraume no wanruashe zitimizi mariage zuhimengo mfukare usiku uzima de le 31 décembre ze mariage zaho wanraume zafanyisha Ulaya ne ze mariage za nruashe zafanyisha armaze arudhu ya Ulaya
zitimizi usiku zima le 31 décembre 2022 70,000 mariage yebenge yabo na mjokaba nusisi ganzo mbirilio wahusiana ne Malaysia huana hatu na utunduji izo dizo na nzoni mwambieni yonde suje ni balao banu he daraja yinu ni mwambieni ukaya wakomori ngamjoni swami haukayoti kawaida shaladhima ni mwambenize kweli mjue izo mtso ujua doke hatwari vanuro ne manatu oyi hafanya zila juzi abesenga mjamba banunga sina retard hawiba kisha namna ya ufanya recuperation kanga jo ushinda shehara ranlonio mimi bolt uharumwe situation he manatu ya ifanya juzi do walo dingo ni wajao no wabanda mtso ujua nezifanyishi hao mtso hambiwa nizo mjua owa sawada aza izo nde zilo nziro haukaya rahane janja harme hadisi hinu Komori dini ya haushia garesheli ya urangu azali wanduwadwa inongona ijaya interdizewa ifanywa pression hata mweshelo mbaya hangu Sedul Mufti Twahiri mguna mrehemu mengo ni mweze nongo ya kawananizo deze nongo izu ukawati jedini bilibonsi juu bayonde tawozen kodo haruma zensi na abo wandu wala pia tukaya kwa jaka helo dini ya haushia yaba he dini ya haushia ngyo jebonsi juu haukawa wandu wakubalio kaya ila dini hamade dini ya hatu waoma Komorie hamadasi shangu wakubalio kawa dungunzia ya hao zenongo izo heheli za baliwa nena mna za jazankuliwa abaso wandu wabonsi juu hata ngwaona namna hao ya kufanya ze pratiki za hao izo bila watino kamrabanda ya kaungwa aminio kaya yodra hao zonongo wafanyao yema dwa manamba yengwa una haka ukwatina yewao wala bushini hawa wangereza hawa wahindi yeza bidizi fanishendazi yabondo bahana nzoni jeneleze nusu ya wandurungwa obana ranguma fundi ranguma shababi haruma suala hamada zinu likao linusu aleka onganzao like pedagogique nganzo manadamu ya ivankli ya welewe dunia ndo leo yarditse na kensile fahamwe ya juenda mna yo aborde sujet hamada yinu ikao ngabo johamba ukaimana hatu hatalihana nanzia benge ngarjo kangene ankli ya hahe sharango wa mzaya rangwe malezi ya hahe rango mhendinu wahe kejabidi ke hawasili haruma daraja hamanda yinu yabo izo nanzoni mwambieni banu mwelewe dokaya na radisebo msihuju yemane mwana ya wasili banu hindi ye haziko panado baka jazirenga na mzazahe na mbabahe wauda yori kwa janshi wonaye yamba hatende hakaye na mwanamshe mzuani yakaneze twa biazinu nge haka ujaka uhe yangarewo yende ya mloholi na mwaneze nongozi jiriyo harmwesi wa mamaore karna hadisa huna mtuandisa maore rilona anashwa hatuwala wa homasiwani heze tambu zilo yiho na wananyasi wandu wa ume wenda zao maore wenda walo harmwa tuambia za ujiuza nonde mbenruwale wende mbaba nuwalali wenda taba walo oppression kao kwa tukirure ishango unama wale mahao pia biri maore ngwa ono haya hosa zao na ono nziro horeje he situation no bonsi juu wandu wa wenda ata holi hondo wanadamu walo maore no wandrika ngo hongo afanyoze tuambia no wandra umehe namna wasoto wandu washe ze consequences ngazendo zije hali inu banuwe imrumshe shabanu jomkin hamaduro ne mrume na mrume na izo mro atishangaye karitsu ombea shamro atikena na ushanga vwe kazi wonu haukaze situation kaundo zilio o harumale barada ula linu bo wakomore kaka mtujua iloli sali deborde Komorira arangwa mjoka mdevole yana ukama nzona bepi ya leo mwelewe amjomambia ni ndongo banu mtsoziju na mimi tina uvumba wandu wa mji msijomba tivumba mji wa wandu tina usite ndongo shanga mwanadamu wajohelwa pia nimwambia nuka ya zenongo zahe mana woi hende haruma mariage ikao sonti pia ngari laanio ngasi haruma mswiba ngari tahona mna yoka ya rutadi ha pratiki za usana rimbali hata ya rejeidingoni heze ndongo zinu msioneze video wafanyo zila paske balange haruma depression ani balangu deprime ani mbonize kweli haukahe ni mrikao nge na ndongwe kao hazi assume nguzi fanyo bila watino kangazi mtao harara yekado kabala hakuno jijustifie na utsahajibu ye udunge nzia hendata waswili shangari kubalio kangasi harumwa mwando sheka ye namna da yinu raibali ya yinu ya udea na ujusa na homfua bilanga mwaneka ongwa kao harumwa problemu hamada zinu wandwenda wombo duwa ndwatsa hanamna yo recupere vala karitsu lekeza ngari menyao shezo na nzoni mwambieni mjoba Komori ngabo nongo hindi
ulaya hunu no harma zensizaru mwa ne ulaya ngabo wanrika wole woinu wanruwashe walolo wadzadza hatu na nasha hatu waminyaze kupluza hao hasibabu anrasha madao. Subhanallah. Izo tsinongoni duteyo, izo nongoni mkonfirme yaoni. Ngabo wanruwashe hamade mwanaola waliyo armensi ya ulayin wafanya grupu za hao warenganao kinruwashe hata ngabo andwa umewa juwao bahimlu ngondo atadumbize mrumahe no yabakiena mwanamshamadaye. Gani mwabionize kweli na muibue mashisho mwisheleo. Ngabo wandwa umewa nsijuwan. Wenda uwe pariswana nrome hamada uwe surprene wano wandwa shahao. No juhawe devalize wambangu endo haruma voyage za hazi na indini valangu wadungo wandwa ume. Wazungu hauwa komorama dao hauwa wandwa jina wakabila. Wenda uwe vitsa weekend mahala haruma hoteli wa wandwa meno wandwa metsa zungu wakomori hamadasi waloban. Waloma shababi walowa huwatu. Dola za mrumena mrumshenga zitsambali yao vanu hasibabu wandrome waili warenganao wakomori jabo kon dola za mrumena mrumshe na mrumenga zitsambala vanu hasibabu wandrowashe waili warenganao wonsi jubana wanashwa hatuna mriswami riwaonao harmaza nyikumbizila ngasina 1 2 3 4 heni vanu rendo angala mrungo tso ai balango ne botela pia mwanamshola ngena grupu ngwajuhowe rwazindu vanu wefanya vakansi wesa komori wenda orengana she watoto amandao wenda welalawo na haruma malaho hao no anrash maongo Ufaransa enongo zonga zijiriyo bwa komori ngabo andromeba ngwajuho rantso anrasha vakansi vanu warwazindu wasi komori wende wakaona no mamandao yiho wabitsi vakansi wajaza ovanu moroni yabo ngabo wanruwashe watsojire nga wajehansi top ya hao wala dopa zimahamanru walolana wabakomoroni na wanra umebao parei zila za papiza zila mtsowo nabo za kazi banshiwa video lesisiwa shaze papiza majana matsana na mengo mitsani zongizo komori hapo vanema na komori mtsowo ne maria jila afanyishi haru mrume na mrume haomrumshe na mrumshe dabo yakanga si harmansi ya Kiislamu ikao kwa na usubutu fanze nongozila hedi ni ya hatu ne martaba shema ne mwana we ya oze dabo konge harmansi kawo wola maudu nge kapablo alishitaki na borjo fungwa haukensi inu kuti na droit u kritike mrume na mrume wanza nao wate harma problem mrumshe na mrumshe wanza nao haukawa sawa halalisha rangu le 17 mai 2013 zenongo razona zila ngazifanyishi hobo nsijubana shezo na zoni mwabieni mtsoju wanda zinu ukaya Maore Faransa La Réunion hata komori yabo ngamumnadhirioni gasina wadzadza hatu walohunuma ruwaona waru mazenyi kumbine mashula lohunu wadzadze wala wasasanya wanro mahao ngwa joko wanru wala ngwa fanyotwa bia za urengana kwa tusubutulizanchi wanro umeba ngone hazi yobonsi juban hata komori yabo karijajari sutene mwanamshoide kinyuma mwanzo njena suliho na nzonije dokanga nzao haraka rihunde solution parce que woyambe sema na za shinda zendasta za wasulibanu mzazahe kajaka karibu naye kajaka na kontroli ya mri ya kaushindao no kaze nongo jau dengo hawa kaupara waambiwa shakwa jaka na namna ya ushinda wajaribwe mwana wamlamishe ya jokubalau ya haraya zendezi wasulibanu shayengo uwanga yesi sibo riloba nuri wonao rilona wana wakomori wa wanru aume mjao kangabo yambo hapua hawaziyahe akazaki nrushe yeulongo abantu hafaso hatangena wakomori ikaongwa remokotsi ngasina wasatse na yakamrumme ya jenda mrumshe yenda atamba ngonzo mrumme ya mdole wao pia wakomori hamada asinga sibanu wanashe watu na mabani hatu wazadwa ni wadzadzena wa babalo na mo wasikiti hwenu sikwezi jirozila yezifanyishi hondazi donc hypocrisie mkomori no tsahadala ola hezenongozini ketubili zibire harmwe faso zirongolwa uzino harmwe zerezo izo ndabo zenongozi nroana wala neza hundrema na woi heni mdu na jimete ala place ya tsirenge hafanya buzz hahaba no arima hiyo hasijini hadea na abonga bonze okawa ndu waone bwe mana atsujiwa hauyakaka ritujwa mala alio wafanye recuperation ya namna ya taratibu ya ushinda tena wajao watijuhe wafanya zijirwana zinu haukasa timbenuliani bana wakomorisi hadalani zetwabia zila pia banunga bandu ikawo wapakse hunu za wana umena naume wakomori na wazungu gabu wanao washe na wanawashe wakomori na wakabila zindwa jina
wongo hama wapakse paske ngo ala doma la huzima mtsidwazo kabanunga sina wana hatu waroha ritso jwangwa wondabi ngabwamba wadungwa anru washe yeizo kwele mwana mola dungu mru mshawadu ngwani mru mehenza ngabwamba wadungwa anru aume eske zila kolo wanatu ritso wa unabo nsijubanu wadungwa anru auma wadungwa anru ashamada wonzao kwa ujuo ngabwandu ashinda fanya nsubano akakwa ono wana ngabo wana wasa wanjia wasukombe harmaze problem na muimagine silao cinema dernièrement sikaona filmu ya la wanyumeni ya amru ya fungwa basi zanongo mengo ni mwezenongo nziro za prison sindoka mru afungwa kana kauro haone famille des pratiques zifanywawo prison da hevida uyotso ndapele zenongo zakodo hambanu ananyasi wafungwa moroni zaho wana wa maha 14 na maha 15 wenda warendwa wanruwashe harumale eze prison za moroni hataba hainu watsojo kansi watsingo ushindwa nesho ezo tinongo nziro donc yo wana hatu wafungwa harumaze prison za ulazinu wa force wa uwe fanyo ndongo hamadi izo nezo sitwabia wakanizo shejo mkino kawandu wakaharma ndongo zindwa jina za utsahama pesa no wana hatu walo moroni rambansi ya Kiislamu muishiao henu siku wananyaswa leho ambao mwana fulana atolo ezombo za dingo mwana fulana arendwa mrumsho prison wauti wanawashe na naume wanrwa jomba walo halmwe magoba moroni warenga wana watiti wa maha 15 wa warenda ndwashe wata wa watsambaza yeza mbaondazi donc ngarjodo wasuli haba hatimba hermandongo amedeza hemana woyi yabwe solution sindenda mnalifanyo yinusi wandurlo armaze rezo e solution tindio hata yo solution do henda bo msihujuri tsahe ezo nongo zinunga karna ujama udura surprene hana zinro aji hauke mwana hatuoi hazirongwa leo mwana msho hatuoi hamba ukaze nongo mnamba wenu usiku ngamuhundo wandu wana encourage wane ro message we hamba ukaba nuo zenongo zinunga odingo ni mwizo bao shako atusubuti wazifanya mandeli nafanya yaba bakatsona rabwe mshinzo ndo bao wajue pia watsanganye bazima wambe donc nganza warende tena nganza orijue namna ukaya mkomori hakansi na hipokrizi mimi mitsila umwambianu mkomori nganzo yala tse hipokrizi zenongo zinu kabatsi mru yaka ani kejabidi surprene mru zenongo za jirizimu haukazi nusonsi pia ngalizionawe nusiku ngalizijuwao ngasina waze wa hatu na wananyasi wa homasi zenongo zo kasubanda hata wanungo azifanya obezo hata kabatsi uro mmono atarone ekipu ya nzuani ya ndwa sharufu ngasina mnamana atutsola uloi hotsingo zungulia yeva kinrushe wanrwa kabatsi mruji banda zoleo yinu irende hamodi yokomori ngamfikiru ka hununga mdidondo ngwendi hunu ambao kaongo harmansi ya liberte wanaika onga bweka watawezifanya kwa tina bezo ame ngwa jokomori ba Yoshua ya hao vanu nganzao manadamu yashinde ya ilewo ule mguru yenshio ikanyi wakomori kamtsuhanza mdunge hele dunia endawe ikaumiza ba makati menjibana shanga manzori soba ke harmoelo kote ukaba nusime silamu yebenge yabwe zorambasho tikali nabo kamtsufanyo silamu rarangu zenongo zonga arjojila tsahar manzi ya zinji amina zambao gari joutala na nezenziya yebenge tika ujana lise par le commencement ni mwambie nukaba no msuiba inunde ya kaujofuse nkonze shanga manzori mwambie nukaya zenongo zinunga zipratike wao kabondola za tambalabo nsijuvanu hawana ashe na wanashe warenga nao na bongo na ndwa ume ngabondola za tambalaban hanrome na ndwa ume warenga nao na bongo na ndwa ashe mmono zila za ajiri komore nsila za papiza wale mrumshajo kajo hamdansi na balaola nde ya mbi wajebu wenkade wandwa one shazila ndongori jo kangizo harume miji ya tupia kabati exception harumansi ya kisilamu zonongo izo zirende hao zijuli hani hao watsomru uhezoji hamba ndongo shazare ni hakawaida ujoho nondo serikali wala pia zilambio za nongoa zifanyao rambi wao zenu usiku tukangwa rengo wandu washe shangwa tsingore ngando mama dawo na watao ngoma mobiro mohazini mrumshana mrumshangutina nongoma oharumaza shughuli hunu wandungu ajibana wasababu wandu washe na washe wandu mena wandu aume zonongozo pianga sina ze dossier hizo zilijalilia ye maana usisa mafoto banu haura amba mji fulani na mru fulani daula ubama yala mastehi ya ukaya izo watu johanza zijiri haruma mru fulani onduzaho wewe utizifanye mrushaho amba iforunde solution hazo nane ni joshindaro ngoze mru bavuni ngujo mparama mbio kabo fula ndongo fulani ata fulani rizishi ya kufanya jitihadi ekazo koliwa atawa bazo hurisa kasjalingana shazeno ngozi nyo mtifanya taso babanu zindongo jokwenda hule ya mfaransa wasa halalisha timambiani banu
le 31 décembre 2022 wafanyi handoola za heza mrumena mrumshena mrumshema nsijubanu za timizindola zuhimengo mfukare usiku uzima gasina wana hatu walo armwe aferinu gasina wananyasi walo banu gasina wadzadza hatu walo armwe joinu gasina baba hatu walo armwe joinu rangu Faransa ta Komori ibenge kwezi wa Komori obanu za jabanu si wandu otsanganya ruhundesha awiri la usove haukekari shindiri recupere mwana woi yabori fanyisa mfano mwema waho wabaki yekari baki harumaze kereli na namna yo puse ya udenigre ya utsaha namna ukaka batwanza solution shamdungu jojo ude yardamba manzonja en contact mina yo impossible parce que banu wanwane ka ngabonongozi njizajiri amjoka humnikani mfano banu na we adisiyo ngetselo anzana be mndu ngabatanada muwajolila banu aware mani krizi haukami mensu naziona nazishahidia nazishia zintambisha shanja jwani fanyeche shado kanga mstehi parce que karendo anzana mbele zina no wandu ijomkin hate fami wao wakiharuma problemu hauwari te haruma problemu parce que sisi yote dema na rajaban shanga sina wanahatu nga sina wanahatu ya jaman womana ya azalwani wandu ikawe ye famia yo katelo vuma mbabahe wandu wajoka no wenji wajosikiti hawa jodila heze nongo heli zajiri mana woti manaka na problemu womana atolo ajebanu aja asome ya hunde baki ya hahe ya jabanu ya dona fami hunu yijishindao ya azalani wandu mbabahe wo mrujuli haniho sonti pia tarajo mvubaba numto jomjua mana waja hunu aja sukombe haruma za aferi za l'eglise ngele eglise ngutsonda no huja nzadzaha jide place heze nongo izo ajebanu mana aja mtawahara humbule nyumba hadungu wanu mafrike wanu ge harma l'eglise hongu tsonda no heza ngu siswa Facebook mafoto henga partage wao ngamonoka yo hero fungwasi izo lizo raombea ye mzadze ngujoji wangu joka ufanya ngujotsa heninzia au kabo katsiwa eche shange na nashewahe ili zitike mfano za hoa nanya wajodunga heli kawe aferi yo ata nguna mbesubira parce que mrajo shanga ya ezinu zilanda binga zendonda haukaba numruo na mbandro ngontinti mbaba hanu naramba o lesbieni hao wandu wafanyose no gozindwa jina izo pratiki ka usangizo komorandu ngwao nawo shaza feri zinu za udonja harumaze l'eglise ndini izo mnungu pashonde za he harumaze nti zinu ze Nigeria ze Cameroon zenti zilaba loze l'eglise baloma umranda abanda hula aduhenda tsojo ha pratiki ndini problem za mapesa haukaba ngabo influence wao banuza feri zinu timambiani gasina wandu banwati ngojwa warwa mataka banu expre ze iPhone ze jau wandu ashewa na shwa hatu na zaza hatu wasikomore ndado tsa na shwa hatu na nana shwa tula we wanika wo warengana ndongo jawa wo mru mzazi yajuka mzamwana hauma na mshe ulo harmaze pratikizo hunu ngubalwe mataka yo asi ulende ha influence heze mataka harenge mrula hauhunu donc banuza feri zinu wandu influence yao handongo zinji ngabo influence yao heze ndongo izokaya ngwajibao nizo haukangushiro hondu mundu hulando hazini hamkorompi ngabo influence yao hasibabu kangwa nzoma ye kwatsinizo donc ngwa jojo rengwa adwe nikwe mapesa wenda mo l'eglise no fanya zeto biazinu ngabo influence yao parce que zindongo ikao azandisara ngotitini kwa jakana wandu akawabirilia halafu zijazwa sudaraje kao ngwa jundo kangwa plus wandu washe rahana wandu aume hawa jundu plus wandu aume rahana wandu washe donc uzaferi zo zije daraja hili ebenge mimi nzo nanzoni mwambie ni bana abaheri sale yangu ino amwiwe social emanama Saidi Muhammad Jibril ni mambi rahane jajeza hema fundi wenda homjini funga haukazo deze message za hangu sisati beheya huwa Komori watike mrujo juhaba naramba ndrongonga nzona mna ya hunda shawiri lako eli hauko wana hatu no wana nyasi no wana shwa hatu wonsi jubanu Komori heni mbaba hanu zenongozi zitsambalangi zonziro Vanu ishori raundo kama udu zitsidunge mda mwandiso wona zijiri la renyo zijiri maore zijire Faransa zijire mala fulani yonde harara barlonio shaze ndongozinu owana wakomori no wakomoro wenji ngo haruma za aferi zinu hata watsambazaze kupuluza wadunga nangwa la loba zima na wafanya hanketi yako limoroni lejeshi la tulise moroni o harumemi jiramba harumemi raramba ondeze bidonville waoneka kwa na hundandwa ashe watsanganyi habo walo topu walandwa sharenga nao waoneka kwa na hundandwa mewazingala na walo hamandwa ashe wendo we wanda na leso na kalson akanti badzimango api hao no lala bwadzima walandwa aume wabidi keni mlunge na mrumshe ihoko mori ye juze maore utso shindo metrizewa jelite hunulaya
ikawa ndungu azifanyonga banda tamrutsujoka walango ndahubi hunu Faransa hunu ngaronoma na mme rijahar mashula windi ni a force yo kangu jiba hoeze botezila gotsone mru mshebwe ndao ulamwe na mme legendo la hata katsushindo jishanje ngotsomonane bibi ngono mana mshahunu kufikiru kola mru mme henkungwe hele ndao bala sanza ngo zilange nizobala izo kazi tsuri latsa dezetwa bya wizo aniendamna hao mrasa nguelewa woyihende ha ozafanya zinu habahatimbi kanzori wone namna ushindara karisofi ebenga mimi sheha mali swalihi Jibril amanzenu hambia ndongo nzima kimana nyuho kao mime kati jaban mitsido weuzirenga nayi cert hata huni bloke nga una problem zao hiyo shami mimi urongwa headabu sina buda mndu shamanzonu hambe mbandongo nzima pomanama nuhambo kaze ngwe kao kutsujibi wakomora actuality wambango hambao wahukazao wahufundao nazikeko linazikendabo na heni mrunji wa arme dose yaho inu hena mna wambonge trete wao yabo yonde maniere ujuokaya uandikao ngojo banwe treteze dossier za hao hena mna ya kifedehila kwa tsujibiwa na abo miimi en persona anu hambiyo kamitsmengo mwando adingo njarumana detail mentsujibo hedu pratiko zeno ngozino haukangwa nzo zibalie kifundi shakutsuzi trete kifundi na hiyo ketsone saadabu yabo deja hupaila daraja ho msomo wa hoshewo wambanga unuo hupaila titri ya hofundi wa hoshewo halafunga rudione sokaba lazeno ngwamango zifanyo par hasard shati nongo zimetrize haukahe ni mrikao ya ilmu ikanso etswani nguje exprime yekatsi mrutsaho entere ndongo paske ngaba mafundile wenu wa huzedi ni zotsinongo kao ngarjoko do bandaza hafaida za hao na ndongo watiti na walo harma bezi shamru hamandawe ze sujet pia za ho wana wapotea ikao yo haki yao ntanke fundi urenge sujet hamanda hizo uzitrete shazitrete heki adabu ya kifundi haukabongo elimisho ngojojo ahundaze aya za honesa mfano ndongo amandi hizo elimri ya pinisewa ngojojo ahundaya honese namna yotubia ndongo amanda hizo ngojojo ahundaya honesa warmo wandu abidi waru watsahe warutadi hau watsahe ndongo ware jaidi ngoni bwatino kauru mie mozilo vulgaire ujuao kazerezo zinunga sina wanahatu waridunga osonti pienu siku yehelu ozeyo haruma termu ikao kaziti approprié o harumwe namna ya hao ne statu ikao hujinika hao wako moringwa hunikao zenongozi laka sone saadabu walao wananyuho mafundiha madawe henuelewa ngole okanga zendonai kati obligaji ya riposte hazidwa ntina besoin shamtwanza nuhambi okaya jiresezise babanu ye namna wabalaze ndongozi nwendo nizo kutsulekeza amtsojwa mbasu jamande ya mwana woyi yebani nungo boneso ango njezo honde hufanya clash ya hone mwana weimre yako bidia ustehi ya unike adabu kimwana mshoha honde hufanya namna yoke namna wa aborde sujet hahe huya aborde ha humtia harma namna yoka ya watike recuperation shaifanye bezi ya hunde wanruwa zidi humrema halafu wanru tsena wake perdu hatanga misuruke fami hahe kwa tima satisfait na namna wa aborde sujet na bojo jorenga sujet banu itrete unde faida jazindwa jiboko ukazitrete za unde faida shenamna we balayinu neheli na janarina hushambaga we pre unji en contact we nae ngofikiruka yangu jorenga mke en contact umeleza ndongo ndini tena aprezo asa wafanya nezati hazoka zirondoleha yenga mahanwa ya timba mhonoka shindifikiza bosedi mwadi Jibrilu nabo mamtsorenge kahema na woi nambokai nukutsuri sedia walati de nuba hindazila pia wende ufanye kayana kimu mananyasi hurongoza mama hensula habalate mwanye hamba jau hurudi ujahunu urenge na kimu na mafoto nguojubiso na mnendo jina na hudeye mwana na hambazidwa zindwa jina vaeka jahwelewa kaja kubalo fundi wao mrengana haruma klashibano eya puli hana shondo eya onese jirma ukahasomone ya tusomando ebenge banu sisi nga sarma zenyu dozinu mujo ati njabanu tijusi watamfulwa shati hane namna ya hangu ya ujwani eskive ili ni hensila namna yokaejo kanza ende shwa jaka ujabano nani engwa jona ni hasiba ukangamina haki shatu kangwa jona na bari ngwa nanzao no na yabote na mjini ko posture ya adabu ya utsongeze mrwa jina maudu ya shindani ste hawati ste ya zindwa jina ya joka hanzato hunda occasion ya ni savone paske hajibiwa shezo na zonu hambie zenongoza he mwana woyi karavi rangule wo uziye dossier helu ibali yao paske ngorila tizo shaba hasa ushinda recupere mwana
haukaba nukabati nongoza talihani ha vanunga bwaka hamandaye nyinyi kamtsujua shaba nunga bwanaume na naume wakomori walola na hunwe halinu ilaye de haruma teleri wono shaba nunga bwanaume walolwa hunu wakomori tsalfwedeni ngabwanaume wakomori walolwa hunu atani kwa papie ngabwanashe na nashe walola no hunu izoti mpakari tozijua sheza huwa na umengari joka ngasina na nyasi walolwa banu ni wandu kabila zindwa jowarenga ondeza walo malayiku walo hawenda Espanya walo imo ani kwa papie tibetizi Kartina besoin, Shabane manaratu paro jabandado hano siha, daboko izoti nongoza jabenzo. Donc ukarjaka na wajibu, shazinu boza haja ifori mambieni, halafu mambienu ka wanadamu waongabu wa rekupereha. Wanunga bandu wajabanu hale watoka lolwani wazungu atawabalo mazina wazungu wana umamandasi. Wawazungu watoka warenga mateka, wafanya mariajo atola mapapie. Izotari hiraja na mbabu raja hunu, noridaza. Haukenda ukarono ka wandu wawende warutadi wajango marengweni shakwa na ujobla tsemba papia mbese wahunda hemesha hao haunga agenda wakati warutadi wa unosila mwambe na nsolatsa pia nsiro isimu ya mariage ya mzungu na mzungu na mruma na mme tijabanu tilonda madhambi bazi ntinongo njonda mradi wale jarma mbase jura watsa mrumshwa mloli donc yabo izora nzori mabieni bana na mtafadhali ba Komori ruone namna yosove mwana risove no wabaki mwana woinge bidio bahunde wanadamu wajoshinda wakepoze waonena mna ya hwaborde hamande suja mzazahe ile heli abaliwa mzazahe onese maskitifu ya heala yaonese namna ya kozao baba nukabati mwanadamu ikao yekenda hata wakati ya rejei ya elewa izondabwe mwana ulangu jonda hata usiku ngujo wasili hari madaraja ya wade hauya unono hauya mbarongo toka yonsi yeshele mzazahe kena ukire haliyo kaula mzazahe ya mzaha ngujo paro sheka hapusewe halinu yabokarja wasili ngani mwambionize kweli mimi yonde fason izondi zo sanangashwe mwami imi haukaya ondo namna najobalia hauyonde helika au katsono mwanangu ngondo namna nrwaji mititsonda na panarema na tsahananda jao nono nganzodo nda la source wetsa ngwajenda tsasirambilo hele mwane kaundo yakaya yaboketsi na wajibu rifanye daraja yokaya rudirizidishe mai abo hulekeza umen na mtsone helo anatwalo leo mbriya ndo pinisa mwana banu bahindu katsumo na tena ilando wakata hambao kakansujo wone izo njoka ufanya imana nyasitura Mungu to emission zae yabo ngamwisha uzinji ngwambo ngabwata mwana mshe yenda abala mwana mmaja mlole ye mwana mshe mzazaha jamba katwanzola mwana mme ekamjesho kenda abala mwana mshamadai mdiwaze emission ya tira muhiyo banu zinu zimshangazao banu nganzo recupere banu ndongolo banu no question education do recupere zenongo zinu zitiwasule daraja yinu heni mrake mtunduzi wa he mwana ne mwananya rirenti ye hanifi ya ujabanu ridoshe meeza na izonogwe kaonga zipratiki wa hunu hainu siku gaso marengweni reto kantibo domino juu bo plasidexa ujao wala juharu haba leto shola lango jomrolo lange heli fulani nsiritika mranti baba nungar julano siwa Komori ribakine master hiyokaya karjaha ne wajibu yo jabanu rudo patsa naibu no pulana shewo shana mwende TikTok mdema ado shaza ngozi loyo paluandu wa plano wala ngabwa johamba paske ngwa shinda nao shanga bandika ngwa to dossier luru ikawo zata mdungu nzo atsotsa hajo manjie na izongo kwa bozongo izo zinji zongo zako lisfanshao haukahuno wa Komori sitsama dezenti zilona ze 60 millions d'habitants sitsama dezenti zilona ze 100 millions d'habitants shasi isi yemrumitsami huli wangu jo mitsandaya yembajini watangu jo mu Mali yabo izo tsinongo kaoze pratiki zatu ngasibanda watahale yebenge kwezi tsanzanje ndrongoze mwanama shayu Hamadi Jibril mambo katafadhali tinde dossier he mwana oibai shade ze dossier utreteyo yo haki ya hao wemrulo na ilmu ya Kiislamu ya biduna sihi uonese ze aya urinditse hizo heni mrulo na mbabi hoifubani ya shindelo kabanunga mwendo nai shatinde façon zifanyo zinu ngamutsa urufu ana uzie namna utreteyo dossier mwana oi parce que kutsu sedo wa mzaya kutsuri seda swa Komori tabi hao rajanzar recupere mwana shango la tswe mwana haukeheli ufanyao hende hubwa clash ya hahonaye tsola ngono heli ya jabala kahula huwa yebala zufanya fierte kujaono kao patswa na ibu ho jabala unre mwanamshwa hao au yajoka mrumsha ho maudu haujana ha wende bada mwenda tamjarma clash ya ula hulowo zaya
yabo adabu yaho huyundunda yesho shahongo shipangoje wolati wa mando yudewo wolati wa bili wolati wa raru yabo ikamra sawa sula harma darajama ndiyo yabo yokaya yani ila sharafa shamru shashi sibon tishila la hambanjeu yabenge yabo kwezi mananyasi no wananyasi pia ze dossier zinu na mzitrete d'une façon éducative na mtafadhali heni mrujona ndongo za manaulo perdu banu haundongoza jire hali inu zende d'une façon éducative heni mru natsojire ngaji meta la place yekola kama na mshwahe hawaka mananya hauhaka mru fulani zitretewa he façon hiyo shati de namna inu ngamona hunu ulaya uwandu wakawole wahunu wafanya zitendo ashade kemru alewe niwone hela kobeliliwa juzitsono mru yamba ukaya kairiho firwa rahana ulewa ay kairiho lewa rahana ufirwa shabale manao sila muharamisha zenongozo zontima hususu mvinyo ila yona degazinji haukeka ule wengo jofirwa watinoka hujua gojo lala na mzaza ho watinoka hujua gojo fanya zitendo ziziro ngeri je harmashe tondo ushweka o shilani wano silamu homrurenga mrumena mrume wala lebazima hotsorenge mrumshahora rangu ulale na hanzi yaze haliyo kaziti nyangu heo kisilamu na mparlon plus mrumena mrumshe shaizo nganzozi baliwa d'une façon ikao ye manada mujo korongoziwa ngujelewa ngujostehe umwambio sheka ujawandi sasuje ban ye mastehi wawe ya salawa ngwanzo ambe bado ngoro habwe nzaho ulazwana mzazaho ufanywa ajau yewa obo manada mukutoshinda waile ukabana baha hata zidana bawandu anu kwa tsuni kubali ehenga ngojo ko jirecupereje ujilave harmanongo amalizo sijohanzo manama shayo hamadi jibrilu wende wake nsufikiri ila namna wakaya haukaya kairi hwanda nai mresendro rahano kamriandi sendrende senai zenogwe kaundo zionao zihunrao makati ya musoyano ila adabu ya heshe ushaheni mria kahunikasho houtukufu wahe namna ukao jeleza ne namna wakawajibala abanu ne namna wawasilaba hata wajuhu ne zilembwe heni mrati ngwanza heya ulwaresha itwa utambarie sisi kazi tulifanya plaisir ebenge mimi tijanu hambie par sincérité ya ukaya zenongozinu kairu tamporize bali kujambila utirenge suje wa traité kango wanzo ekainde façon no kaba ngwanzo le français de rasa do de récupérer zendo nai wezi traité chazi traité d'une façon endao harmwe domaine yao watino kauji patse namna yokeni mraja upwesheo ebenge dossier inu kutura arranger amina twame ukato wa mza kwa tsujibiwa namna uitreteyo ilatile jokorejeze mwana tideka umarsele haruma chantage za zidwana henwa katika video 5 video za tsomtrete bahahe ya dojibu parce que zo lizo afanyao yabo ngompusende malahu hili ngompusende haruma namna yokaya zenongo wandu pia wazirenge bawo wampusa ataya jitarma situation ndo jina haumpuse jaro nesezindo jina na zila bale na tengo jindo aji kasina wado yabo wasawaswime ebanu kamtsono wana anyasi wasume banu wasukao wavawe magauni na landwa umewalo banu wafanyoze video TikTok na imowe jeleza banu hanafasi na ubahaina na milala ebale shabaki balendi ewala ngwa mbobalala kwa jalolwa wala walolwa shandoko kwa jenda la meri na wako muramanda asinga mwajuwao nsina budindo vumba mdune ransi mdu shanga nyibanyo nsipia nga mjuwao wana wakomori wasa wajitole walwari mazerezo wajitowa wakubalio kaya ngwa wafanyo pratiki za kinruushe na wanru ume walata wajitowe zombo za hao za kinruushe za kinrume wajirenda nruashi ekwatsi banu yezamba ndazi ekabatswale mo mahotsi engabo hausi yao no ngabo ambao ka Yoshua na abongware ngo kasime silamu wondo pande wa hema nama shayo hamadi amjiar mwe ararude maulama waju hata wendo mjini funga nimwambia nuka Mwenyezi Mungu ya hukumu henia vanu wakati nkao tse hande sano noze duwa zaheze hitima zisomawe ni usiku no wambongo asomoze duambe jawa mabala Mwenyezi Mungu yeda abaye mjinga eti mruelewa na yeye ngu hukumu hezenia yabenge abo zona nzoni mwambie ni bo mafundi kwezi watukufu yo hakia hanyu ndongo jazinu mjuseleji sha dizona haba na mdwali sabu mandoni ile ni wakati mjwenda mbaba hanu shila shosha hanyuni zomo domo afanye wanruwa shinde wazirenge hukweli wa hazo haukeheli mfanyao inu makati nga mtungo fanya madezi ya azali neze scenario ekangwa nzo wazingare wandu wojwa wa preparezo wanzao wakati wanzao no bahanu wanzao nuwa mruwa msible halafu wajamba kaila senindini wende wazingara mtu na yu atso jojo nda warenge mtu sambiwa mzingarange hapo kama tsambo ndongo andu pia walala hamba
wazingara salami wazingara bobosha warenge mwananyasi doktor mdobinge yabo arshimeti warenge sakahimidi warenge wandu wakeopia desire juzi ndo yakautolwa ki afurizo archingenda hubi tongo samba uzinji wandu wanzo wazingara kwa wazingara ndo beyambano shaketi na wajibu adofanya scenario we minyazinru no deplace ndine na moyen na honda warenga ma journaliste wa taruma mtaravasho ili wajo zingara mroshao ça sert à rien donc we mafundi wadini ngamjori swamihi nyindo wandu mabaki yakobidike shamba habari harumaze ngozinu mrilaza hamba au kama ngamjo mwambianu kaze ngozinu ni hypocrisie nsenda hule yebanu juzikar jona bafanya investiture banbo mafundi rawo na mbaba lukumani yarenga shio manasira mimi ntushido shi determino kola mswafu hakawa nzo hakuru constitutionnel na ilake jafanya montage mweshele ilandongo yako eli yanzi hakuru constitutionnel ngabo ambao wa ulado mswafu wa hakuru constitutionnel ngabo ambao kanono ulati mswafu shila shio hakam mswafu kwa jajo subuti warengo mswafu wa Mungu wadoanzi hakuru constitutionnel no ngabo miswafu ko itafurisi wa Oshingereza na Shizungu shayo mdungu jokaya yonde Qur'ani itafurisi wa Shizungu na shahore nga mswafu andu wanzi kur constitutionnel no ulatilo mswafu shila shio yenyi mafundi makaba no akola bisaze amini yezo ngo zobo za njaba ndo ngabidia mwando mfanye dai daila yonziro hakola ndo ulango ambao walido mswafu wa Mungu tilo arumadu tukabula tsinduo shola mri yarenga shio yafanyomi zanseni ili yalabi ikawbidike mwende mdengeze kolo mswafu la urengwa mwende zanyu ortese haumparaze media mjamone sariwono mubabo harimone soka unumswafu raisala ba mlatsetuhu maukaza no kaza ndiswabala ulande ubirulwe mishinzi ulande yabangu ulata hazamba ukaya yende mhu wa mufti ngamweshelewa paroza abufungwa setu ahiruka yende mhu wa hauka yende ubirulwe dini neja we yemfanya izonde za juzi kartwa beza hali ni mafundi wa dini mononongo za jiri haudziro nzuwani zaba pale yadziwane na jisi nezenguo yemrongozo wa mwamba yemparo wananyanyi mafunda mandanyi walonzuwani warongowe mwatsushindo henda yemfanya conference de presse ya urgence unu mwoneseze twabia zila studio biro azabili zija zijirikadwa abili paske kam jarongo asibabwindi aimani henda abadwe hali la turasashen habe wavuvuni yemfanya yemjua mwende vuvuni mde mwazijuwe jazinu mwenda leo yemwende mwafanya mbanongo ndongo hindi no ngamfunya we matsoho manzao yuhumparo ni homanzo mfanye sambla mwende na abo yotsi haki ngamrendo nai na boneze to biazinu mkena wakati mzirenge heheli ya hazo shamtsikensi haruma scenario ndongo hamada izonga zijirio na bori mono ni juzi mrambi wa msikoni harima lenga modoma lani ndongo ema na shwangu shamwini ya zamba haruma mitume wa wabira mtale fijo ilo mbiri mwende lewo yinu mbala mbiyo mwende funga mwende hari mwende mwajwe habari heze nongo zajiri zila mkwenda mwenjeze mime heli nelewa zila mkahenda mwenjeze shida shauta huzuni efami surtude mzaza hema na hola haukaye ngujoke mwanahi halaniha heze nongo yafanya hala waharumu silamu yanatsile malezi ya joka hombo mnyezi mgu hayafanya halafu yabo makana namna yanza mpase message andongo nziro za jirari mainzi mjoka nga zijurenu siku haukanga mwonoze video ngabandu afanyo porno izonongo mziwo nawo ngabungazi siswa Facebook yabo ngabandu asirikali ngwarengo pension werenga wanatiti we wanambua weka na oimo senongo zo pianga mziwo nawo ngabonusu ya mafundi ze pratique zonga nyinizo henu sikunga mfungwao ngabo mano tabla tangabo ya paro siswa Facebook yarenga mna mwana mtiti senongo zo pianga zijirio kamchula ngani sindema funda mandanyi sindema notable ndo senongo hizo sindo wandu wa serikali warengoana wawatesho ngapia wabaze pension na henu siku ze media za Komoro zirende ya hamasha mpinyo ngazi tingo wala henu siku wa hasha hate mijatu pia ngiona emana mtsorongo senongo zoli posedi haruna zuki wangu fundi wangu amtsambe emana amayala Saliman emana senongo zila pia mtsotsanganya hamazambendi shamda za wamdotsa hakanaka ya ile faida ya henda hula hindri ya faida enda hula hindri wokozi dadi zo makaulinda nanga bajoko janzirwani zo batindi wokozo pia ngamzie shio ngamziwo nao nganyo mijini ngamperwao juzi mshela jana mwishokanga sina mnashioni ulo university yarenga mwana wa mwaha na mezi minane yakamfanya twabia za kitwabia za mrume na mrumshe mwana wa mwaha na mezi minane orfelina mwali association faina
ngasi na plenty hoya wana 15 wana ume watoto orfelina izole koli za wana mayatima watona wa babato na wazazi hamande markazi ya vuvune halil watilwa wangali wao yefundi yakabo afanya mwana mme yakabo harengwa nao hamzima hawa violata 15 wanaume subhanallah ye plenty yongo yabo Metro Idrisi mzee avoka wa association faina rimbeha mwali hafanya une semaine harmaza ferizo ye mwamba na boriza mbanga mziju wao ye ngarjoka hamba dazibi rensi dazi karicho ambe zafe na nao za sazabira manema na rabwema zamanu nirufie rambezi jao shangar tswambe zaba ye mfanya ye no tablo la yasisiwa wajuho wandu wakawana ukaya ketu bidafungwa na harenge mwana mjini hamnambua mmononyo nsipia na mtafadhali bumafundi mkeradhi mwandise par le commencement zenongozi nusi janziro ngebidorunde duwa ya uombea zenongozi hae mwana kazi jaja nyangu gari kubalio leo ndo mwaka ujua shangazi pratike wao komori yabonga mju wao kawa nao pia ngwa lelo bazimu wangu wasingofanya voyage special ngono mwana mmeulo Faransa na mwana mmeulo Komori hamandu walolana texto masiunga la lobwazima olange na mrumshoba vuni shangwa wantroengwa abeshoma foto no fanto biambi ndongozo pyanga jiriyo ngari mabiaoni mdema nambale wa mrongo izo songo nsingo jaba nambe nshangaze hauni tunge sujenabe izo ndongo rizikomeao shakari jahane madze ya ujabani rudafishe no hamba ebenge abolanzari mwambieni ye mahakama yokano paro henda bo manama hauni wa Komori watine volonté yaho andika obidi bawo amete oppression haukabano andu alone mahakama wala wana wahiye mijia hatu wala wana wa Komori wala wana walona so mijini ye kakabati ye namna ya solidarite ijo ulawana neze emiji no andu adini wafanya oppression arumazeno ngozinu kabasi ngojo parenda ukala ndwenda watume yobatike mrujo jihada au 21e siècle ukaya manada mungu commercializewa yotsido banu ridio ubahanuri liondezo ngozinu ngamanzo njue ye faida yo juha mwede funga kamkanza mombe du abede mwedo harmo msiru alkasimu mombo itsojo henda keni mru akanso mjini hao juma hambana ritoedu ahema na tuola rao mwono katsangu poteyo no wa madaye ritso ujwa malawaliyo no wazifanyao itsojo kaende shahwenda hula bala mkanza mde mwenjeze taabu harumwa ye famia he mwana ula haukazi ndazila hipokrisi za hem Komori ngwisho jirani haundwani probleme mwana hare ngwa fungwa bahabo mde mela telefoni hata na balangu ajoko joke mwana olange na tobiara ngu hale kwa na uparo pare mzazi wa mambio katu nde mwana bari mwono adunga na mru fulani dabanu fulani hauri mwono huzambendu fulani mala fulani shangwa ajoka ansate mwana ya fuma hawe mwana atula prison wafanya hypocrisie nsipi andiso pare mzazi nenda marangani na indini no mstresse ifo kona rete na mtafadhali bwa Komori bado bora mbonga rambo pia zetwabia zatu kaziti hata harmwe namna ralelesheha mjuo kabanu karisi mahaleka au hunu Komori wafanyesho wa Komori loketi yangu na mpalon plus la janeshimala amanda hunu wanawapotea unariswami wawapoteza tsinda wawoche zinutwabia watsingo uona nina mtoto mtolani mfano ikawa woko tufana na unushawo mfano orenga yenyinga mfikiru kasi wazazi no baba rajaharmat samadayin rafama lene banu hasibabu mashuhuli shabo tukamra fade nende ya wahemba nyumba hawafade nende afanye ba commerce hawafade ne hakufanya ndongo fulani shama shuhuli gojo banu hure mekumbi Faransa usikoma ndolo la hada hure mekumbi hurura je hunu jora nge mwana humtaru mazafari zila hafanya ukumbi hunu hurudu humrengo sikoma ndo fanya ukumbi ye mwana ola tatsimrikata utoka utsana bandongo shabala juste la valeur yotokaya unde mapesa ye kamtsono kasi tswando joko paronda baba nurjisove harumaka tikao wananyasi wa kabila zindwa jina ngwafanyoze maguiza ohunu no tunga fiche de paysan rabu ili wafanye credit wale nyumba wafanye credit wa bwe maluka wafanye credit ndo wa societe armazenti sisi Mkomori ngufanya credit yende salini hunu wafanye mashuli ya 60,000 euro ya bakina deni halafu aba he problem mimi ni ono kangyo nziro hindi wana hana shwa hatu no wana hatu wasa watulu armaje wala raka habo kangwa joja onesema para ukano wandu wasa watulu armaje aba zilonziro rahane mapara haukawa watauka tubakia mbani kwa nzenda arma Lux ya sali za 15,000 euro na 10,000 euro wando shashi na bali na jau na zile songo kwa nswabiri kwa joko johana problemu shiwina jana talezi walo nikema neka waza konoko shinda hunda wetu sotofanye mwana ingamo no kabonga lela wangar fanyao donc zenogo zinu pia c'est normal haukem Komori katso anzajelewe lobora mbona rambe ebenge nyi mafundi
na mtafadhali mwandise par le commencement ba mambo kafiki kerimatso kamna ujoke na mramamba balukumani ende arenge hindu shamba ko tswa minukola ndo mswafu walango ambonduo itabalbala bonsi juu lodele swala la mwando mwabidi mlitrete deze amini za hewa ndikao kwa tswa minukabala wa ndukatsu wa minuka wali amini hakweli deze aferi za wana da mwikao heni wanzo arongowe ngujore ngo afungwa ba katswa mbeza abidi zende o harmwe serikali emana ni mafundi msorongo wendi rajo na mafundusi kwa tula prison majo na bali ndedin mkomorambe shele shandika handa ani bidirwanie dedini ne mipaka na mose mrengwa mfungwa riwone kabaja parwa fungwa fundi mkomori yemria parwa fungwa yo amba aburukana parce que habandongo fulani shanyon sipianga mjovama heni janza ndini balangwa nzendar mambandongo fulani hejo parande se kama bala jau halafu mje hunuleo wejiriwana ndogo hadi numrambio haraka mwendar mabez na tafadhali liziese ngozini ebenge kwezi wa Komor njakanza ndenga wakati munja kwanga sarwa mpira leo shame mititsa wanjarmwe madainuni ambeleo ye solution lo banu ngebidwe mwana ulabalo armatratibu za unjia en contact ye kaho no kela de vie anzo yedunge na ritsi amplifier haku parce que ngejo fanya publication ya zinrwaji wala mtso wajua wabanda ya zenongozini wazanzao no wazifanya mtso wajua gwajoroho majomani kamna ushinda mjere situation mambioni ze pratique tindo amplifier ze video ze pratique tindo fanya buzz harmon sujet ya wandu ma influenceur wa hezerezo zenongozonga mwambie nukaya ngabo wana wa Komori watazo wanzware mani avese bana natsoka tayari wa baba wanzware mani avese natsoka tayari sheka mdungia harmon sujet li mutretoyin ya hu amplifier harmon ze site za Komori pia mwerengasa video za Emmanuel Nuskia harongwa mwezi publier na umarcelar macharno mahalila ngamumlabioni hazamba ukanga buwandu wandiso mparawe mwambia ngamjua ukanga sina wana wa Komori watujiba ndaza waloba nu ajenda ndwashi warongwa warmasele zozinu wavao magrotalo wabahomi lala wekaza maperiki wajikaza mabele wendao harman sabuhona Komori ngamwaonao ngamwajuao sinavumba mzima njende tsimzima yabo maudu ngamjoli ndo andruao ngwajenda la meri kwa na ubandaya kamjoka ujerendazi bimndatsindazi wala walolo mtsojua au kanga walolo hamandoyi shaka mtsujua wala wanaume wananyasi walolo walobana wanikwema papieno wazungu no wanduwashe walolo walobana watsouroha watuzifanya mazijua o wandu wangu ajoroha o wandu wangu ajoroha anga mjoka utretendai bimndatsindai karibali ya hana mnayoko walodi ngoni wa observeyo parce que bana ni mri afanse ngozi nupia haroha sujet inu ngo observe nguono amumnadirion Faransa banu gabandu wenji wado viole wahun ni wababa nkabu ni wababa hao ni maaktori ni mawanduma hawahensin sharango nsuba lao wazali wandiso hala telewe hambokati paro violo wa 1900 fulani ti paro violo ni mru fulani ngabo amboka balala ngwadungo mapesa shangabo za kaza kweli bahina mon lebe ala kowe wandu ala pia ba hawasa watilo harmwe aferi yo waralwango ndao haukeni mri ya tushawane zanongo hizo aba haroho jomani we ondandu ambulenzia heni aundane zanongo hizo aroha donc kanga manzauri wasulie daraja hiyo haya ena mbwe baba no walolongo wenji shaka msu wa juari mambiaoni ngwa wenji shaye solution dokema na ola ya tsahwa ya eleziwa d'une manière ya ukaya zilati nongozi fano nasi haukema na waye he mahala ya birilia ne martaba ya hunda no andu yanshe na o kabati ya joli ndetoti da zila hauzindwa jinana zila hamaskitifu yongyo sanwa na hatulo wadungale mvinyo no wadungale bange no watsone hamala waliyo zenongozo pia kasina mnendo ajitoto soka o andu wakawonshiwa na o tiwandrika wabali ya namtsona ngabo ya paro habanu yamba ukaya yengu jasumo kaye mrumshe paske rangu mtiti hadova magauni hadofanya jau uhauka japaro mzia shade kinyume wado mrenda jehaliyo vaiha jasumo kaya yezungo za hezo za kindrushe zenongo za hezikaenda kindrushe hala mhajina nde mrumshe hazamba yabo ndo ngwamalizo wotsi mrumgereza wotsi mshini shawo mwana mkomori yazola harmashesi wa shangazija yala wa mijini memala mijini walwe mafundi ya jokata wai hamba hadwenda harma misiri na jauna jau wanaware ndo senongo hizo maishia wambapo madoni wandu wakawadini wadonadi wadobweni sihiri yesa wabe yahula hindi ngeho wa rekiperende hali inu no so si desjo rekipere narende harma namna ya uweleza heli ya ushinda wanduwa elewe ilowa na wanupia no wabaki mgwa wa hifadha ukaba ni yabaki nge mrumeni
wadzadzatu mlona zetwa biazin hauzia rimjua oninyonsi pia mbiro mwejirende aharu mazanongozilo mangabanu na Komori mwafanye shama mdingo pasizano wanahanyu walo Komori mwedaze vakasi mwabedare ngola bajau mwatsabazaze ndola za hanyu mwametrizwa ndomanyu unuhatwa biaza udorengana na mziye banga zirisao na singari mjuaoni ni wananyasi banu na niwaze wa hatumla rumaze twa biezo hunu msingora nso andro ashahanyu mwedamwela la makana peju nodota pilie kemru mshende hazini mwejuwa mwangara ndomaruma zeze loteli na mziye banga zirisao nizonga zijulao kwa tino abezi loko morizilo nziro ikawo yue daula ndo abili wazitunde haraka wangalema valalo moroni pia watunde zetu abiazi jiru armwe miji haukayanga buwandu ikangu atingo deserte miji wende wangara ndo mama ndao na angara ndo asha mandao wakansimo emanazi to pratika armandola ndabo yakakomori kazi na uparo doru usiwa ngarombo mnyezi ngursa suliao shehore ndawe kakarjonda solution zenamna zibalwe halini ngamu mnadhirioni ngabo famibanu jodore mani AVC shangani mwambio nukaya wo shahidi wallahi hata wallahi wabillahi wa rasuli wa Komori wallahi watawallahi wabillahi wa rasuli wallahi hata wallahi wabillahi wa rasuli zo marandaru ngawanaume wa Komori walolwa ni wanaume walobanu na wanashe walona pratika malizo zahe mwana woi izo ngabo mwaona tsina habazinji na wandu walobanu wandu washe ranguma shababata ndo azaze wafanya grupu ya haobanu warenganao wadowe sa Komori wefanyaze pratiki hizo nwenda orenga wana wajo wazaya uwanika wana ndongo heze twa biazinu yena mjuhaba mzitsa na mjuhe wakatida wunu halafuru nde soliswahe mwana woyi ekamu ibale halinu yabo sefini yabo yeye ngujonda wandu wajomshimia paske dans sa conscience ingwelewa ukaya inu droit jawenji lujojo anzaruwele zebanu watojo lewa wana hatu wajuhamba ngo haruma droit isonongo za legalizo wabo nsijubanu rangu 2013 wandu washengu alola nao wandu mengu alola nao ikaraba kuna ujakomora ungo jonda mrona ujao ungo jonga wajamba ata mroni wakwatso amini vanu kamtsujole dunelo bwa Komori vanu mtsujonga nzori mabeni ndongo ndini renti ndazibi ebenge kwezi gamzu yabo tijo kama abo tijan shoke shati jani mrongozeni ni mafundi mwambanganyi na imani vanu nyinyi msomwe dini shasi batuli somwe shizungu na abo shizungu shila warumwe dini haukaya mbokeni zifanyao banu pia izongizo arumu msohafu ebenge sila afanye sociology yabongarele wao kaze nongoza mbao zaho mujtama wa mdungano unu neze tuambia joko do evolue harma ze siècle ne via groupe ne via famille ne via société izolizo mtsinga beshi arabu dabo yakanyinga maboshi arabu mimi tsedar mwe shizungu ngiyabo tafauti joko kabwendi tsotilo tsoka uzulongo wa sharabu nezo pia zisola omswafuni ebenge ni mafundi na mzie bela tifaso bane pedagogie ngabo waisoma heshi arabu ngabo sirazisoma heshi zungu namna ya waborte mrumeleze namna ushinda ujua kila he mwanadamu namna abidumeleze ataelewe faso ya ushinda weleze ngozinu zite uhara uzisisi ndiye zendendo alafunga mtsingo jabanenu sikumwe jamweri bela harma metodi za ulatso wana no wataze roho no wabambaza halafu mwerdi wambangwa zidona yewa jojaje na mtsobalaze pratiki za Komori ujahunumone kaka mnafungwa pia simlabia nuke mwana woi na botu kamu mniko force shazeno gozi juro hunu za ho wandu warenga nao ngabwandu wafungwa hunu hizo gamzono mzaha zinsinongo za mafiti baleni ufanyo watoto wanu wongo atondo watwali ya ze consequences zori kwense shange bidolu wabale hedini ya hatu ruwaone soka indedine ya kweli ruwaone soka zenongo zila kazitina nafu yewe mwanamshe wenda warenga mwanamshe ya uloola wamba Mwenyezi Mungu ajala hao bamna mwana ye mwana ule mwanamshe ola ngujo kompara mrindi ngujambo lande mbaba hahe na ekana uparo za ekazaya yezungo za hengizo amade za ngujo kompara mrindi ye fierte yaho ne mwana huwa jonza umwerite ndongo hindi hofungwa mrumsha amanda huwa jomrenda mbaba yangani na ritondar mwe logique na seka mrama ndisiza yabo yekati mrikao hato ulaya uwengwe ye mrenda alale masumaila afikiri ai ebala kode manango langu jo kopare mndo imrindi ebano imbaba ewo imzaze o imruhindi mrulonezi ngo amanda amutsi ngo jokoza shautujo parokana yende tsingo jokauze mana shatsuka ngo ndiyate mrumana yezungo za hezilo amande za hangu yalo mrum shamandami ebanu kola mtsahwendi haukayeshi tsaho yabo yo plaisir izodeze nongo zentiteyo
Ekandongozo kamru mshana mru mshetsi haruma mali na jau tipapie paske ngeni zoti nongozi ndwaji shando ka pleziri amfikruka ya mwanamume ngejoka jume ya hema na mshalode nae na hiyo nganzo namna yoyamba patino kamru mdenigre ya rengezu ngoza hazimenye ya mrenge ya mkaze hula ya mfanye jau na mbalie haruma ndongo banwema psi walohunu wala nada mwamadasi shawaso mwae namna yoshinda mrulo haruma detresi bwashinde wa mramene hata ala raison yatsishende hande hasukombe harumandongo zojiua hauyatawane nanzia maudu ya jundonzi ya ningutso jibabusa tokushaba nunda zinuwizo na kabatsi psikoloji nku hamado usilamu yabolewo yinu ndujasha yohamadi ne mafundi wala nganyina namna ya ushinda mbaleze nongozino ataso nsipia rongwa wanu ebenge na limite publication ya heze video za hema na hola mbali mrensiende ya sufle basa mbazi nji yekaya anklingi yombabi yangu jo fikiri kasina to maya shekari mbaliye halinu ngwa jo riposte wanrwa hao pia ngwa jo roha nana wanuru wa unao ngwa jo mumbisa ukailo kangazima kwa na ujo unio kakwatsa madae benge kwa jafanya mariage shenge wa hunduma udambe sengwa jo ufanya haunga unefikira yofanya yabo ba hanutsinda bano kabane mwana tsindo laba ngwa uwenji kwezi wakomoro watukufu amjotsa so amauka ya tikatsamba mjibalo ha upole shayo suje uyo ikaya namna yo kayeton ije hali yinu iliye jirima heza nongo ishinde kensi armale jafuamo la heni mzima ni mombe ni mpartage directe inu haku iwasure mwana hatu rimwambie ukaya yasane yarenge masihu mailima raru ya fikiri kabati mreni wakatajwe nda hatu biare ndeje mguwa irarangu ngeokaya kensa mtualilele swala la ili nwekango mswamihi ye juze si wanadamu okele tukosa la atunae shali la dhambi la hena mgunde la handani shali rivunzumo lirivunzumo si wakomori hamandae hedi ni ya hatu handani haila amuru wa hatu wa hofari wa shikomori habo yaka ya zilati tuwa beazabili zifansheba jeba ke mananya muhuwa umtiti ya zidunge shasiti wanru wa ujua ramengari manzishi yawa kasi karido anzisha mruhindu shasi wandu wa ukoza rizishuhudi rizitole ushahidi ukariziona urizishia yebenge kwezi ye message nuna ibehwa nano wandu ajina lo armaze pratique zinu afikru kabo kartuzi jua wajokanga rizijua ata kartuzi jua tena na sisi ngari tsungo waona jaure ona kawa ntsandu walo na mba hikma sharida za habo ya hamba ni Said Muhammad Shehu Kaya banuhandu daza ndo kando atijomana shange joja wakati maana matsanzimbali adabu mbali hausovo wanano wajao wanana shwatuenda warendwe makuntu pia rawando merandu ashena ndo umenandu ashamanda karna ujoke hali ya arma ndongo hamadazin kwezi barjona na arma madaza sasa na borjoka namo naomba Mwenyezi Mungu kenja tokea harme makalma na baban yekaba toja kalma la jahauziro yote kawaida hangunga mlivuro ni mtahini swamaha lillahi shaze nongozi kawajibule onje mwambeni ze kweli za huwa komori zijiriyo rangu honda nata bonze zenongoza hemana woi zinuzumba leo ziwasule raja yinu iliribula nemato shabanu zinongozi enshiyo haukabanu mrujo fanya mariajila meri hakaka para wandu mruto jodunga nema zaidi wa hewa hili wende wasinye wenzao zonongo mzijuao ze mariage civili zijiro banu yebenge yabwe mariage pour tous zifanyisho banu wana wa komori inundi orombari wone jao shanga zifanyishi hawo yababa nge bidorunde nzia rilaani hanamna yo warejeza dingoni rijue namna ya ufanya recupere shati namna ya ufanya renforcer radio jarabu wa klabanu ya joka jo machien wa j'intègre d'une façon johamba réglementaire okongwe lokongwa arma haki hatanga ba joma shabon tijona na nwando hedini na yodi na madini yabonge wajibu ngabo wakata nungo ajamba karno jofanzi ndo aja kwana ko muramandasi nongo harmu haki yao yabo izo dezo ko jamaa udakaya yemkomoria hanzo dunza hakuwe manga ndemfaransa sahala lishazeno ngozinu na enge bonsi juu na yasa zita maore honzuani ho mali ho ngazija ngamonawe zijiriyo kwezi yabata mpaka dabo ngarjo honana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.